Dekat pun kita ada penerak yang lama, one no one jenis profes. Rio Arkilon Rio Spa Tau Pusau. Kena Rio habra lama apa? Lama. Lejai. Pendiam. Pelayarin. Laikunnya kedok mo. Laikunnya kedok. Kedok bahaya mo kene pet. Kedok bahaya kene teh. Udah sebar gue, wanu gue. Besar, kene ready lama mo. Ski jajai. Ya bapak itu juga, dia bentan. Hasil barimat. Hasil barimat. Ni kam dai ne. Moi way. Page i kam bagade hasil bar tips bit on boys. Labo bhar ne khwai te. Katu ke je khun kedok page. Kam dai rekha hasil bar plan. Amerika. Ada penkawa tawan nak uat pelancar mo. Layo. Pelancar nak nama tu. Arkilo Laispa. Lahek katu kedok. Te haprang slap. Lapsan. Te kecing dai dok te nga. Nak pun besar kene ready nama. Nga krem yo ring bha. Te nga sngo ba kibala lai theu ki labun bha. Te matang ni lai ban. Ring no ya ki video ya ka jing theu ki. Sai pe atat ke mo ki dokha ki wan mi mata kasni. Wala pedang ke jing slap katne mata kasni hane po snong ron skan. Te katne pa nong khwai ya bun hi te kidom tasni mo war pra slap ru kirwan te lai dadak bahan tasni ini sedang mendapat kilama dari Arkilo Laispa Sidrong no Sikilo kendai spa samsan pung nakapung besar. Ini kado laihun dai kong. Ini pe mata kado jai kong mo. Arkilo Praspa Sampo Pung nakapung kebenikong ralama ini kong lima lonso ini kong ready ke lama dokha bahaya mata sini. Islam kena kadai bahat kado. Arkilo Sanspa Nyob Sanpung nakapung besar pada
Arkilo nyos pa Andrew Penyo pung nakapung basaw ka ni ready lama mo. Arkilo aspa absan pung Sinilo kendai spa nyo bupra pung nakapung kabasan. Lai kilo, lai spa Andrew bupra pung tuh kau kedok kau nakapung kabandrio ready lama. Mari kita bakal penting pemata keempat wan hi Kene light no kene ka khalai kilo emat di babun ki debi ki kha ar kilo siteng sepok saya kene mo kano kilo kadon kene ruti ar kilo an crossing kadok Pugsaw la kowe ara ka dia lamawi mo. Kaya tumuno. Salah po. Arkilo saus pa sitaw pung ra lamay ni wiba mo. Nakapung bandril. Pung. Nakapung basaw. Arkilo 100 gram pung yuwa nakapung bandril. Sigilo kendai spa sifau pung Arkilo lais pa nyo pusan pung nakapung kabalikong ready lam. Buon ba kidok ka kibala ada para alamaro kidok ka mata kasni te ki klain bha ki he bha Pung mandro ko eh. Nakapung kabandril la de pen kawe lapet yu belajar nang ni na po drong bat tudo ka. Kapag kawe kupung lain pom Arkilo Sanspa Andrew pung nakapung kabalingkong kaniro ready lama. kene ro kawai la ban poi syaka jingra lama Arkilo Praspa Sanpulai gram nakapung yuba katuru nakapung kabasaw ini ready lama. bat tu te ar kilo Pung mandro ko eh. do na akan dia ini Nakapung kabandril la kawe kalama. tek mo Bomba. Kailan mo tubal kira mo? Atur so. Arkilo Arspa Sanpukra pung besar. Ulikong ra ka ba? Dan nakapung kabalingkong la kawe ben Arkilo nyo kendai gram pung nakapung kabalay. kene ro ka bakam pala kayong kene mat baik kene ro ka ban kampan na ke ba kampan na taro
ar kilo sanspa salfo pungi mama nakapung ba ready lama ar kilo arspa ndrefo pung nakapung ba saw ar kilo ar 2 gram pung nakapung yun nakapung gabalay nakapung gabar na kawe ng tinadong mo wano nakapung gabasan kitila kawe wano sigilo kendais pa andrepsan pung nakapung gabasaw mi buôn thôi khai yong cái này rồi khai yong cái này kha băng đỏ cái này cái pek kilo cái này cái đòn khai yong nó Australia on mi khai yong mata kesini này ha mau ransken ar kilo ndais pa kat ar gram pung nakapung gabasaw ready na ni ba keban kong khayong hi ba arup khayong hi sepesh bet lawahar san kene kado ban kong berkebar de khayong sudah khayong hai ar kilo arspa kendai so pung gasaw Pung masalah kau benar. so nang pung gasaw la kawe na benar ar kilo laispa ar bufra pung dah lajen lot artat sigire prospa andre pung balay ar kilo arspa nyopuwe pung basan Arkilo kan ada walas. Lost position Arkilo soko. Lost position. Like pendriu demo. ar kilo arspa sabsan nakapung gabanriu Tela kencak ka jeng thodo los download imat tentang pet ya kini kita mo ban kong kawan kat no Arkilo ni ban kong Arkilo apa rutang. ni ro ko wala hai kado Nah, ron tama. Nah. Coba tu, Pak. Bong. San. Pas nomor. ar kilo laispa kendai puar nakapung gabasan si kilo kena sepak mau syuk kado tang ar kilo sajerong baik kado entasnya haron scan pek kini kilo ki balas kenjat labun ha kilo balas kenjat kenang don bonro kiban sanang wan imat keniru kowe ke bawah hek kado lele lai kilo lah cross ini lai kilo teh kene tala yakni berketul khayong artili ki khayong di balawan sikmat spesial kene pat
Lai kilo sispa sanpoar gram na kapung gaban riu ready lama. Patla kini hiya ka khayong tu. Kanang slam katanang di khaha. Kini rolai kilo mar cross. Ar kilo kendai spa andre pulai pong na kapung gaban riu beniro ra lama. Na kapung gaban riu ro la khawe. To la kencak ke jeng thodok tang ni pet no ke dok kha ba wan sakmat mo wan ketno kini keban kong ke de khayong lai kilo lai spa andre kopra ta kini ke baar lai kilo si spa sanpo ar ta kini ke balai ar kilo khendai spa andre polai kini ar kilo khendai spa ar kini gede basau kini basan ar kilo tas pa nyopo sau entah kini kaban riu ar kilo tas pa san pulai entah kini ar kilo tas pa san thau tu teh hidup di balapun mo pek Ar kilo nyospa arsau pong na kapung gaban kong ra sanspa kendai phuai pong bun pha khayong tasni kene gaban kong lot wan khayong entah kene kaba saur kene khayong kene Kembut ketu keduk khala kencat ya kene khayong Tak sai tu tadi mana? Ini dok kah? Hanila mau dok sai men apa tengah? Hakim ada tulisan eh. Pun ikut deh. Dan bagi Ada bul kah ai kah? Tuk sai ai debul hau. Asingan deh. Jangan gernal ya. so kane kalau masau kalau kawe nang ne dan khap office di kedai ketu ke kerdan ke beningkong tu nah ketu ke jeka baring meneh kata dia ketu khasan kilo